Gue lagi lu mau ramean no ya. Iya, Saudara lu pada bilangin saudara lu. udah. Bilangin saudara mah namanya mau ramean mah jangan yang kaya doang lu bilangin. Nah susah lu pelengosin mulu, pelengosin kesian kan dia. Namanya Merinah punya hati, dia kan juga pengen bantuin lu. Jangan begitu jadi orang mah, lu makan kadang-kadang begitu pala pilih kasih mulu sama saudara. Kayaan buru-buru lu undang sono sini. Yang susahan mah kadang-kadang lu jadiin pembantu lu suruh di dapur mulu, jangan begitu. Kalau lagi ramean sama saudara semuanya lu jadiin pagar ayu. Jangan kadang-kadang temen lu jadiin pagar ayu, saudara lu jadiin pembantu, lu suruh nyuci piring, lu suruh ada di kamar, suruh nandangin sayuran, suruh beli ono, suruh beli itu, kesian. Lagi lu kutu banyak banget mau ramean, kutu pas sedangdang. Mandi apa mandi? Kalau pagi mandi. Kalau jogging, duit banyak kagak mau mandi.